Yahwefo yensa mo makwa babio ene ye ba doma die sidan ebe hwe baby a yewo nsroboa bibiri ewo pa na ye ka Ghana ha ene bono ha no mo a metumi akase enye fie mampo emo eho yanko ne ne duduom ene ne ayewo yo ha no mo yi na ne ye ba se ye ba ne aba bedi o mabakosem ho komo kakra ampanso ye ba ye ne mpanimfo adidi nkomo ya won akire abakosem bebre fa emwe ho wodi ya mepeso ye ma me ne se ko Facebook na like your page on Hit TV na share your videos na afoforo nya bi enhwe eno da nchen a mesra obomoden na ko YouTube na subscribe your channel no on YouTube na fe share your videos no na afoforo enya bi enhwe uko YouTube a search for Hit TV na bobel na ubehu ho no so bra wa subscribe ye wie no eno achi ye videos na share na afoforo nya bi enhwe yankomo enso ayi wada videos a idi achire ne nkomo bibre na obedi all the time ye de tumu a obenya notification afi watimi ahwe ye videos no wo from kwabena esuama ena nne ye ba edisa nkomodi ebro freedoma die sidan ewo bono region mo Ghana eneme cameraman eyo bolo ena afi ye woman ba ko power director ye camera director ye camera ema mi gina camera ma medesa coverage ebro wodi ana so be like on Facebook Hit TV no subscribe wo YouTube on Hit TV na fo share videos no ama foforo nya bi ahwe wo fra me kwabena asuama ena nne me be di side media ho chiame edebro wo odonfo na de dom ye na me no be san di ahia bio yakra mo nyina